cebok. Lu cakep amat ya. Iya kok. Kok lagu diputer-puter mulu kok, malu emang gua komedi puter kok. Maaf, gua kira lu komedi puter yang dimainin itu tuh, jadi puter-puter. Makanya kok, kan lu lihat gua manusia kok. Gua kira barang, ya gua puter-puter. Sakonya lu bodinya udah kayak gitar Spanyol. Lah iyalah dong, ayo mah tiap hari ke salon kok. Lu ngapain ke salon? Gua medi-pedi, krimbat. Oh, kerimbat tuh. Pantesan lu makin cakep Lah banget. iyalah kok. Lu ngapain